carske, sputajte krvne moćne, gazite tihim hodom, opelo gordu držim putova jeze noćne, nad ovom svetom vodom. Tu na dnu gde školjke san umoran hvata i na mrtve alge tresetnica pada, leži groblje hrabrih, leži brat do brata, Prometej nade, apostoli jada. Zar ne osjećate kako more miri, da ne ruši večni pokoj palih četa, iz dubokog jaza mirni dreme ščili, a umornim letom zrak meseca šeta. To je hram tajanstva i grobljica tužna za ogromnog mrca, ko naš beskrajna, tiha kao ponoć, vrhostrvlja južna, mračna kao savest, hladna i očajna. Zar ne osjećate iz modrih dubina da pobožnost raste vrh voda prosuta i vazduhom igra čudna pantomina? To velika duša pokojnika luta. Stojite, galije carske. Na groblju, braće moje, zavite crnim trube, stražari u svečanom opelo nek odpoje, tu gde se vali ljube. Jer proći će mnoga stoljeća ko pena, što prolazi morem i umre bez znaka, i doći će nova i velika smena, da dom sjaja stvara na gomili raka. Ali ovo groblje, gde je pogrebena ogromna i strašna tajna epopeje, kolevka će biti bajke za vremena, gde će duh da traži svoje korifeje. Sahranjeni tu su nekadašnji veci i prolazna radost celog jednog roda. Zato grob taj leži u talasa seci, između nedra zemlje i nebeskog svoda. Stojite, galije carske, buktinje nek utrnu, veslanje umre hujno, a kad opelo svršim, klizite u noć crnu, pobožno i nečudno, jer hoću da vlada beskrajna tišina i da mrtvi čuju kuk borbene lave, kako vrućim ključem krv penuša njina u decišnom krivću pod okrinem svale, jer tamo, daleko, poprešte se zari ovom istom krvlju što ovde počiva. Ovde, iznad oca, pokoj gospodari, tamo, iznad sina, bolesnica biva. Zato hoću mira po pelu da služim, bez reči, bez suda i uzdaha nekih, da miris tamjana i dah praha združim u stutnjavu uglu doboša dalekih. Stojite, galije carske, u ime svesne pošte, klizite tihim hodom, opelo držim, kako nevne nebo jošte, nad ovom svetom vodom. Preko 50% Soluka, u ovom trenutku ne, ali ih pojedinačno uzem ima najviše. Vidite, u tom Solunu vidimo ovde, naravno to su štabovi,
tu su i naši srpski vojnici i vidimo recimo po ovim fotografijama da su naši preci tu susretali i vojnike, naravno britanske, francuske, italijanske, ruske, među njima u prvom su planu i vojnici iz kolonijalnih trupa. Dakle, prvi put Šumadinci i Moravci vide afričke crnce, Indokineze, tada zvane kao Anamiti. To je francuska kolonija Anami Košinšina, to nije ništa drugo nego današnji Vijetnam, Kambodža i Laos. Na drugoj strani imamo taj prilog o vojnoj muzici. Znam da vas interesuje Binički, jel da, i zbog ovog marša na Drinu, koji je naravno za Podrinje toliko zanimljiv. On je inače autor te prve opere na uranku srpske. On je muzički obrazovani srpski oficir. On je sin srpskog oficira, dobeglice iz Austro-Ugarske. Ima tu pošto obično ljudi vole te neke pikanterije, taj njegov otac je bio katolik, da li Hrvat, su bili katoličke vere, ko bi znao, stupio je dobrovoljno u srpsku vojsku, nije hteo da se odrekne vere. Kaže, ostaje kao i moji preci rimokatoli. Ali onda oženi se udovicom, Čehinja, Nemica, tako nešto, a ona, udovica kaže, ja sam već jednom menjala veru, kad se udavala za Srbina, ja neću ponovo da menjam veru. I on sada zbog žene promeni veru, što nije hteo zbog države, to je njegov obraz. Da, u pravoslavlje, naravno, tako se desi. Binički je na čelu orkestra Kraljeve garde. I on s tim orkestrom muzicira po Grčkoj, Severnoj Africi. Zašto Severnoj Africi? To su kolonije francuske, severozapadna Afrika, od Tunisa do Maroka. Postoji, on naravno je vrlo plodan, imate razne svoje kompozicije, razne sastave. Tu je i muzika konjičke divizije, koju vodi Dragutin Pokorni. Sad tu je važno, ovde dame prevladavaju, pa ne moraju dobro znati tu vojnu strukturu, posebno u Prvom svetskom ratu. Dakle, Srbija ima pešadijske divizije, u početku, koliko je bilo, 11-12 pešadijskih divizija, kasnije 6, kad su se slili pukovi, divizije prvog i drugog poziva, i jednu konjičku diviziju. Cela Srbija ima jednu konjičku diviziju. I to je orkestar konjičke divizije. Ali da vas ne zbunjuje, svaka pešadijska divizija ima i svoj konjički puk. I vi kad naiđete na ovo konjica srpska, nikad ne znate da li je to konjica, recimo, iz vašeg 5. valjevskog puka, ili nekog drugog puka, ili je to konjička divizija. I vidite da i tu muziku vodi čovjek pokorni, češkog porekla, naravno. Česi su ovde uopšte bilo ih je, oni su ljudi posebnih struka, oni su apotekari, oni su, časovničari, oni su lekari, oni su, znači uopšte prečari. Imate tu našeg Srbina iz Banata, Miloš Streljanski, on svedoči kada je bio mali, veliki čitač, tako, u Banatu, majka, Banat je tada u Austriji, Austro-Ugarskoj, kaže mu majka, uči sine, kad odrasteš, da odeš u Srbiju, da budeš ministar. Da, to nam je rekao da može da se... Evo, malo pruža otporan, što je kao vuk, ne da se, ali će se dati. Lepo, lijepo. Da malo da ne bude statično i dosadno. Ovo je segment posvećen Solunskom procesu. 1917. vrhovi srpskog društva se razračunavaju unutar sebe. Regent Aleksandar, koji vrši kraljevsku dužnost od 1914. Otac se povukao od njegov pod pritiskom Rusije i Francuske.
To je istina, ne da je bio stari bolestan, to je koja je starija. A je bio relativno star, ali njegov vršnjak Nikola Pašić ostaje do kraja rata i posle rata. Kako Pašić nije star, a kralj Petar star? Vrlo teško objasniti. Ovdje je reč o tome da su se regent Aleksandar i predsjednik vlade, stari iskusni političar Nikola Pašić, obračunali sa trećim jakim čovekom, vođom tajne zavereničke organizacije Ujedinjenje ili smrt ili Crna ruka, karizmatičnim oficirom Dragutinom Dimitrijevićem Apisom. O čemu se radi? Borba za vlast, s jedne strane, onda Aleksandar i Pašić se istinski boje Apisa i njegovih drugova. Ti ljudi su u tom vremenu, tih 10-15 godina, ubili poslednje Obrenoviće, može se reći na sverski način, ovde, u Beogradu, u mirno vreme. A nikog nije dirao u 10-15 godina nakon? Ne, umestno pitanje. Oni su upali noću, ubili, opet kažem, u jednoj pravoj državi. Pravoj državi. Ubili kralja, kraljicu, koji su izmasakrirali. Streljali, Voja Tanković, koji je ubilo, streljali tamo preko puta Skupštine, streljali dva brata kraljičina, dvomneki govorka, srpski oficiri streljali. Ubili predsjednika vlade, starog generala, ubili ministra Voju, ubili još neke ljudi. Mislim te noći. Iste te noći, dana i toga, pucali na vratu, ubijali kolovosaste. Njih je profesor sa pravnog fakulteta, to je 20. vijek. Evropa, to sve u Rusiji, Evropa, to neko da je vidjela novine. Evropa je to gledala u ranijim vekovima. Dakle, Živojin Perić je ih tužio svake godine do 1930. godina. Kažu, u redu, ne. Samo da vidimo na sudu o čemu se radi. Proces završen. Nema suda ni procesa, taman posla. A istovremeno, i s tim završava ovaj segment, to je u stvari bila poruka saveznicima. Da će Srbija da se obračuna sa onim oficirima koji rade nešto na svoju ruku i uvlače Srbiju u avanture, jer uz ostalo crnorukci su dali oružje mladobosancima. Sad, opet odvojiti, ne mešati stvari. Srbiju u Bosni se opravdano bune. Po kojem pravu Austro-Ugarska drži Bosnu? Oni su napravili tu logistiku zapravo. Da, ali to su mladi ljudi, vrlo siromašni, principi i drugovi. Njima ovi, Apis je šef obaveštenog odelenja srpskog generalštaba. On se igrao s vatrom, kompromituje svoju državu. Njegovi ljudi su te mlade Srbe iz Bosne naoružali, preturili preko Drine, preveli, čujte, sa naramkom bombi, sa revolverima, otrovom i sa svim tim. Samo su trojica streljana u Solunu, konačno 17. Pale su mnoge smrtne presude, među njima Drinski kraj i Vlada Tucović, Vladimir Vlada Tucović, pukovnik, rođeni brat Dimitrija Tucovića, vođe socijalista, pomilovani, general Damjan Popović, mnogi, streljani su Dragutin Dimitrijević Apis kao glavni, od oficira samo još Ljuba Vulović. Zašto on? On je nadležan bio za onaj odsek granice od Loznice do Zvornika, kuda su prešli. I jedan Rade Malobavić, Srbin negdje sa Banije Korduna, izvršilac Kobita, i on je streljan, a drugi su, u stvari, posle pušteni. Toliko u crnolicima, ne može, to je za veću priču. Znate, jedno je kad se, ali sklonili su slike. Ovdje su regent Aleksandar, Paja Jovanović, Uroš Predić, evo da kažem, Aleksandar, nešto od njima, nećemo povodom Soluna, Petar je, znate, van igre. Sve one priče i onaj film, Petar okreće telefone, siroti kralj Pera, čika Pera, upamćen po dobru. I on je bio ovako, neinicijativa, čovjek, blag, znate, nije se mešao ni u sopstvenom poslu. A kako li šta? Navodno je imidž da je on jako cenjen bio i da je uvijek bio uz narod, da je zbog toga su ga voleli, najvoljeniji srpski kralj. Jedan od najvoljenijih, a poslušaj, vama je Nebojša rekao svoje mišljenje. Kralj Petar je čovjek koji je, kako bih rekao, ostario napolju, koji ne zna dobro jezik. Kralj Petar je došao na krvav presto. I on se u stvari boji tih ljudi koji su ga doveli. I recimo ti, vidi se, on nije čovjek neke, kažem, veće inicijative, pomalo je, on nema veza, Karađorđević su dugovac Srbije. Naravno, on jeste jedan razuman čovjek po svemu, on poštuje ustav i on slučajno po dobru upamćen. Ali ovo je onaj višak, što kažem, kralj Petar je
od slabijih ličnosti. Aha. To znaju. Ovi njegovi ministri i sledbenici su čak i razočarani. Kaže, razumemo da vladar ne želi da dominira, želi da bude ustav. Ali kaže, on nema nikakve A koga inicijative. vi najviše cenite od srpskih monarha? Od srpskih monarha novijega doba, vladara, najbolji su u dinastijama oni prvi. Karađorđe na svoj način, Da, onakav htjela sam kakav da je pitam bio. osim Karađorđa i Miloša. I Knez Miloš. Osim njih, znate, pa u stvari, nijedan im nije, iskreno, sad Jel' tako? ovo ne bih rekao Naravno, publici, pa dobro. ovo kažem vam, Nemojte nijedan to im nije snimati. do Jel' kolena. tako? Nije, da. Knez Mihajlo ima Knez možda, Mihajlo, to on je sam htjela najplemenitiji, pitam, da, on je on- najplemenitiji. Meni nekako Ali ostao. znate, on je isto jedan čovjek koji se u mnogo čemu gubi. Sad zatvara se po cijel dan, nešto Mlakolja. tiskara, pa to zgužva. Ne bih rekao mlakolja, nego Knez Mihajlo je jedan pomalo fantasta. Znate. Iako je jedan veoma zakopčan čovjek. Ali stvari, on je baš ovako aristokrata. On je Da. evropski aristokrata u seljačkoj, balkanskoj Srbiji. I on kaže, ovdje mora biti čvrsta ruka. Vrsta ruka za ove naše Zašto? kraje. Da, jer kaže, znate, ja ovdje obrazovane ljude, ja sve lično poznajem, jer ih ima jako malo. Pa ne, on je realista, sad, složili si mi. A Petar je van poslova, on je smenjen, jer je on pokušao da smeni Pašića, Da. na pritisak Crnorukaca. Međutim, Pašić imao bolje veze, pa je Pašić smenio njega. Iako je neukusno reći da je kralj smenjen, ali Da. tako, i on je onda povukao se, a on je posle odvojen od poslova ne zbog ovih međunarodnih faktora, već glavna prepreka je onda njegov sin. Nemojmo idealizovati unutar familijarne odnose. Nikad nisu idealni. Da. Nikad. Tako da vidite, ono malo što se pojavio na frontu, da vidite kako Aleksandar piše, tati. Čuo je za taj dolazak, poručuje ocu da više ne dolazi. Stvarno. Da, to je tako. Čuti, ja poštujem uspomenu na Aleksandra, nemojte misliti. Ja ne delim, komunisti nisu volili Aleksandra, ja nisam bio nikad komunista. To je drugo, Aleksandar je zaslužna ličnost naše prošlosti, on je i srpski, i jugoslovenski, ali znate, sujetan kao većina. I to specijalno osjetljiv na rođake. Znate, tako prema stricu knezu Arsenu koji je borao da ode iz Srbije, tako prema rođenom bratu Đorđu, tako prema bratu od strica Pavlu, tako prema ocu posebno. Da. Znate, a to nije Dobro ništa je ta novo. njegova ogromna istorijska uloga za taj SHS, za veliku tu državu koja je sada se dosta stvorena oko toga i oko te njegove uloge, zbog čega taj apetit. Odmah ću vam reći, postojao je, ali rata da, nemojmo preterirati. Aleksandar i Pašić stvorili Jugoslaviju. Oni su na čelu procesa. Jugoslavija je prosto nekako morala da bude. Srpska politička i intelektualna elita toga doba je vatreno jugoslovenska. Pazite, vatreno jugoslovenska. Jugoslavija ili smrt. Pa zašto? I to, još Slovenci bi pustili, ali bez Hrvata neće. To je jedan duh koji je negovan, bolja je veća država nego manja, treba napraviti branu budućem germanskom prodiranju. Aleksandar se uklapao u to. Samo uklapao. Ja ne govorim o narodu. Srpski narod nije za Jugoslaviju. Nije ni protiv. Hrvatski narod isto. Nije uopšte za Jugoslaviju. Nije nešto mnogo. Pa istoriju tvore elite, drage moje i dragi moji. Elite tvore istoriju, narodi se uklapaju, znate. Jugoslovenski odbor, Pašić, jel da, 17. tu je proklamovana buduća država, Ante Trumbić, predsjednik Jugoslovenskog odbora, splitski advokat, pravaš, ugledan hrvatski političar, jugoslovenske orijentacije, ali čujte, naravno Hrvati imaju drugo viđenje, posebno Supilo Frano, njegov drug, to su najjače ličnosti u odboru, to su jedini ljudi koji nisu finansijski zavisni od Srbije. Jugoslovenski odbor pomaže se Srbija. U svakom slučaju, na sve i politički i finansijski, Trumbić i Supilo nisu dozvolili da im Srbija plati ni jedan hotelski račun. Upravo da se ne bi reklo, to su plaćenici. Ali oni su i nezavisni. Supilo će postati prvi šef diplomatije zajedničke države, ali posle se brzo odvaja i onda brani uglavnom hrvatske interese. Supila nema tu, on se odvojio, istupio i umro je te godine. Krleža mu je posvetio neke stihove. Ima u Hrvatskoj veliki kult. Da, veliki kult ima. On je bio isto sa Primorja, ali on je dole bio od Evo ovdje, ne možemo široko, ovdje imamo ovako
zarobljenici, zarobljenički logori, tu je ovaj Đorđe Đura Ilčić, Srbin iz Zemuna, iz srpsko-nemačke porodice, majka je Nemica, Zemun pun Nemaca, kao i u Sremu, inače po Vojvodini dosta. Logori i zatvori, on je zanimljiva ličnost, izvađa preko Crvenog krsta da se vidi, nisu baš svi pomrli tim logorima, mnogi su razmenjeni i tako. Bilo je tu posle prepiske, bilo je svega. Znate, mi to vidimo svedeno. Recimo, porodica Vojvode Stepe, najviši nivo, čuven čovek, komandant druge armije, Vojvoda Stepa Stepanović, on ratuje na Solunskom frontu, njegova žena i dve ćerke su u Čačku. Ceora, dočekao je oca, povremeno im poštar donese novac koji šalja Vojvoda. Vojvoda je veliki protivnik tih okupatora. E sad, zašto se oni tako ponašaju? Nisu uvek svuda tako fini, ali znate, imaju i oni svoje zarobljenike. Kod Francuza, kod Italijana, kod Srba, kod Rusa, razumete? Onda je to tako. A ovo je koleginica, ovo su ljubavna pisma. Ovdje Đorđe Đuri Ilčiću, neke devojke, žene, posebno jedna bila jako zagrejana za njega. Znate, htjeli smo da kažemo zašto to. Malo Ilčić, ovo je sve oko istorija, politika. Pa ljudi žive svoje jedine živote, pa ne žive samo za velike projekcije, ajte, molim vas. I povodom, ovdje smo malo svedeno zatvore, logore. Interesantno je da je vojnika naših, pored 10.000 civila, samo vojnika je bilo blizu 200.000. Da Srbija ukupno u vojsku ima 400.000. Zarobljeno pola vojske. Dobro. Ili bar trećina. Jer prošlo je pod zastavom oko 600-700.000 sukcesivno. Nema Srbija nikad toliko u vojsku. 4 miliona, država mobiliše 10%, 400.000. Prava vojska 250.000. Ali mnogo je zarobljeno oko 200.000. To se, mogu vam reći, ovo ekskluzivno čujete. I Kraljevina je to krila. Sad, interesantno, i komunistička Jugoslavija, ja sam došao do 7. brade dok sam došao do tog podatka. Pa da, znate, pošto je država malo i sramota. A zašto? Milioni vojnika su zarobljeni, ja to pomenem kad vodim ovde i kažem da neko ne shvati sad neki istoričar u 21. veku iz nekog komfora zamera dedovima, imam dovoljno godina. Meni su u tom ratu učestvuju nepravljeno i dedovi rođeni, mamin otac i očev otac. Moji dedovi su obojica zarobljeni. I moj srbijanski deda, moji su Damjanovići iz Takovskog kraja, to granica Valjevskog i gore Milanovačkog, jedna moja baka, prabaka je od Kujića, tamo sa one Valjevske strane, jer to je ta granica, 200 godina Damjanovići tamo u Koštunićima. On je zarobljen u početku i moj Nikšićki dedađen, koji iz Amerike došao u Aporu da brani otečestvo, i on je zarobljen. Znači, i tako ja sebe zaštitim od takve moguće primisli i prigovore. Pa nikome se ja ne rugam, niti kome, pa ja sam, govorim unuk ratnih zarobljenika. Nisu svi obilići, obilići su redni. Ovdje imate diplomate, intelektualce aktivne. Ja, ko bi sad osim, ja izdvojim najviši prostor dam Milenku Vesniću. On je u Parizu, na najvažnijem mestu. On je jedan sjajno obrazovani čovek, on je rođen gore u starom rasu, upravo ili Sandžaku, kako god hoćete, tamo kod Sjenice, ona sela, vrlo siromašan bio, izdržavao, školovao se, radeći po kućama u Beogradu, napravio karijeru, dugo ambasador u Parizu, oženio je milijarderku američku, udovicu, ja bih rekao po prezimenu da je bila Jevrejka, nije važno, mjesto nije. Mnogo mu je to pomoglo, trebali reći, veze u Severnoj Americi. Vraćao se u Beograd da bude i predsjednik vlade. Upravo je ubrzo iza rata, komunisti ga izrazito nisu trpeli i zato je prilično retko pominjan u vreme socijalizma. Svalajković je interesantan, on je u Rusiji, posle u Parizu, naravno tu je Pupin, imali smo izložbu o njemu veliku, naš generalni konzul, je tako, u Njujorku. Tu je, evo, Valjevci, jedno od Valjevca, čoveka iz Lelića, Nikolaj Velimirović, o njemu se puno, neću Valjevcima, ali i ostalima, da govorim o Nikolaju, zašto neću, vrlo poštujem naravno Nikolaja, nego o njemu se zna. Ja ovdje osjećate kako govorim, truzim se da im kažem ono što se malo zna,
a ovo drugo ćete lako naći. Nikola je pisao nešto drugo pretekst. On je jedan od retkih intelektualaca srpskih. Srbija, seljačka zemlja, malo ima intelektualaca, ali to što ima, to su izvanredno obrazovanje. Uglavnom na evropskim univerzitetima. No, to je pre 100 godina. Naša inteligencija toga doba govori francuski i govori nemački. Ljudi crkve i još poneki, i ruski, razumije se, slovenska smo zemlja. Iako se ruski kasno počeo učiti po školama, nemački i francuski. Engleski je znalo jako malo ljudi. Nikolaj govori dobro engleski. I on je stalno u angloameričkom svetu. Znate, okrene s Atlantske obale do Pacifika, ono drži po 100 predavanja. Glagoljivi, tamnokosi, tamnooki, s nekom velikom osjećajnošću, sjajni, zlatousti, kasnije vladika sad je posvećen, kanonizovan. Ovdje, znate, imamo samo uz pomoć umetnika, i sad ćemo evo do Solunskog fronta, uz pomoć umetnika vidimo tu osnovnu konfrontaciju Prvog svjetskog rata, vidimo na postrešenog nemačkog kajzera, Nemačka je otvorna sila, u stvari Nemačka težnjaka moći je izazvala taj rat, nećemo svima sa leve strane, drugi iz desna, još Clemenceau, premijer francuski, lekar postojnog obrazovanja, postao premijer tu pri kraju 17. To je tada čovek koji se bliži 80. godini. Stariji od Pašića, 77-8 godina. Sjajan političar, zovu ga Tigar, energičan. I prvi s leva, John Pershing, komandant američke vojske. I to je sad vrlo strašno. Ko je pobedio, ko je najzaslužniji za pobedu u Prvom svjetskom ratu? Amerika. Nema sumnje. Ovo nije udvaranje Amerike, daleko. Ja uvijek kažem, hvaliti Ameriku pred Srbiju u zadnjih 30 godina, to je neukusno, jer američka država nije naš prijatelj, nažalost. Govorimo o državi, ne govorimo o narodu, ali ne možemo se lagati. Francuska je naravno ogroman nedoprinos. Mala Srbija, dala sve od sebe, nadrasla sebe. Ali, ključni je, zašto tim pre što je Rusija, rekli smo kako, Rusija je sramna kapitulaciju. Ja tu reku citiram političara, tu citiram Vladimira Putina. Putin kaže ovako, kaže, komunisti onoga doba, ruski, bili su izdajnici. Putin, ne Nebojša Demjanović. Oni su kapitulirali pred Nemačkom, a Nemačka je iste godine kapitulirala pred Antantom. Završen citat. Kad to može da kaže Putin, koji je bio i komunista i oficir komunističke tajne policije, nikada on to nije kriv, ali čovjek je nadrastao to. Onda je Amerika i ušla tada. Kad ulazi Amerika? Onda kad Rusija izlazi. Kad Rusija izlazi, oni ulaze. Znate, velika zemlja, milionsku vojsku je stvorila koju nije imala, šta će im kopljena vojska? Ni Americi nije, posebno Americi. Ogromno štite 2 okeana, koje preti. Ali kada je ustrebalo, stvorila je najmoćnija privreda svijeta tada. 30 godina u istoričku, prate, 30 godina uoči Prvog svjetskog rata Sjedinjene Američke Države, samo one, su postale ne jedna od najmoćnijih, najmoćnija svjetska privreda. Zemlja takvih mogućnosti uradi šta mogu hoće. To je naravno umetnosti toga doba, ovdje je neki panteon ličnosti, možemo se tu vratiti, hajdemo do Solunskog fronta. Eto tako smo prošli u stvari. Ovo, ja još inače ne volim naravno se zaslužujete, a za vas biram samo bisere. Evo nas na Solunskom frontu. Nešto možemo ovdje da snimimo, jer vi snimate osnovno sve to vreme, pa ćete vi odabrati posle koliko vam treba. Ovako, Solunski front uspostavljen 1916. godine od ostataka Dardanelske ekspedicije anglo-francuske, neuspešne, koja je imala zadatak da zauzme Moreuze, Bosfor i Dardanele i da preko Crnog mora ukaže pomoć Rusiji. Onda su se iskrcali u Solunu, gdje ih je bio pozvao tadašnji premijer Eleftherios Venizelos, premijer Grčke. I to da kažemo, grčka država tada, gledano u celini, nije naš saveznik, ni saveznik Antante. Suprotno onom opštem nekom mjenju i, kako bih rekao, sećanju koje je preko izvesne propagande, preko školskih također uprošćenih nekih formulacija
i tako onoga što se u školi upamtilo. Grčki kralj Konstantin sve do 917. Je oženjen rođenom sestrom nemačkog cara Sofijom. I on naravno veruje u nemačku pobedu. Većina grčkih generala veruje u nemačku pobedu. Eleftherios Venizelos je u manjini. On ima svoje pristalice i on će te 916. kad se iskrcaju saveznici u Solunu, znate, i kada tu obraznuju prvo solunski utvrđeni logor, a onda, negdje od polovine, tamo proleća leta 916. na srpsko-grčkoj tadašnjoj granici, to je nekih, recimo, 400-500 km, na toj granici, sve skupa, front je toliki, granica je u stvari nešto uža, razume se, granica je manja, ali ceo front će imati na kraju 400-500 km od ušća Strume u ovaj zaliv Orfanski, to je zaliv istočno od Halkidikija, jel da? Pa onda preko Dojranskog jezera, tadašnje srpsko-grčke, današnja grčko-makedonska granica, do Prespanskog jezera i Ohridskog i dalje do Valone. Tako je formiran front na koji će biti izvedena i srpska vojska. Srpskih vojnika je izbrojano nekih 140-150 hiljada ukupno na Krfu, od one vojske od 400 hiljada, rekli smo, vidjeli smo da je jedan veliki deo i poginuo i veliki deo zarobljen, od tuda i taj ogromni broj u zarobljeničkim logorima koji se bliži brojci od 200 hiljada, otprilike oko 180 hiljada zarobljenih vojnika, tako da je činjenica da je više vojnika bilo u zarobljeničkim logorima nego na Solunskom frontu. To je prosto istorijska istina. Zašto je to važno istaći? Znači, ratuje se sa srpske strane sa oskudnim snagama. Ukupno savezničke vojske, tu će se pojaviti i Italijani, osobito u Južnoj Albaniji, pojavit će se jedan ruski korpus pod generalom Dieterichsom, znate, Britanci, Francuzi kao osnovni koji daju oružje, osobito teško naoružanje, pre svega artiljerija. Artiljerija je kraljica Prvog svjetskog rata. I da odmah kažemo bez velikog fraziranja, jedan top toga doba košta kao kuća ili stan u centru Beograda. Svaka granata za taj top košta kao dobra plata. Sad vi vidite ko je, kako i koliko dugo mogao da ratuje. I zato prvi put na Solunskom frontu naša vojska nije više u inferiornom položaju. Do tada mi nemamo municije. Zato su u stvari one neke bitke ili izgubljene i neka povlačenja bila i 914. i 915. Bilo je tu naravno, hvala Bogu, i dobijenih bitaka sa naše strane, ali kada je morala državna teritorija da bude ispražnjena, kao što znamo, za krajem 915. početkom 916. Pre svega zbog te tehničke nadmoćnosti, koja je ponajviše u artiljeriji i u toj artiljerijskoj jedinici. To je ključni razlog. Na Solunskom frontu to je prevaziđeno zahvaljujući tome, što pazite, mi kažemo u Britaniji i Francuska, važno je reći, ljudi danas tako i misle, tako to danas, te zemlje su, kako bih rekao, u svojim vraćene na svoje osnovne okvire. U ovom vremenu, u vremenu Prvog svjetskog rata, to su imperije, ogromne kolonijalne imperije. Nije pogrešno ne samo za Britaniju, nego i za Francusku to reći, iako je Francuska republika po svom ustrojstvu, ali ona ima ogromnu kolonijalnu imperiju. Zapadnu Afriku, samo Indokinu da pomenemo i druge posebne. Tako da, zato to jeste svetski rat. I tu i jeste bila naša nada u pobedu koja se nije ni pokazala kao lažna. Zato je, recimo, Winston Churchill, koji je u vrhu politike i u vreme Prvog svjetskog rata i u vreme Drugog svjetskog rata, on je rekao, misleći na odnose saveznika prema centralnim silama, prema nemačko-austrijskom, tursko-bugarskom protivniku, Churchill je kazao, citiram Churchilla, po mojim saznanjima mi smo bili jači bar 3 puta. Churchill ne govori o tome ko je tu pravedniji i ko je tu bolji. On je realni političar, njega zanima odnos snaga. On kaže, mi smo jači, blok Antante je jači bar 3 puta. I to se u stvari i pokazalo kao savršeno tačno. Nemačka je imala šansu, jer imala izvanrednu vojsku, samo u nekom munjevitom ratu na početku da pobjedi. Čim se rat protegao,
prosto je Antanta na našu ogromnu sreću raspolagala daleko većim resursima i u stvari je Nemačka bila naravno osuđena na poraz. Ali trebalo je doći do pobjede. I ovdje vidimo na ovoj karti, vidimo da je tačno bilo određeno od koje do koje kote su raspoređene savezničke trupe. Grčka vojska se pojavljuje te 917. kad je Grčka ušla posle okupacije Atine od strane Anglo-Francuza, pošto je smenjen kralj Konstantin i doveden njegov mlađi sin Aleksandar, to je onaj što će ga kasnije ujesti majmun, pa će od tog ugriza majmuna i umreti. Dakle, i što je još važnije, doći će Eleftherios Venizelos, glagoljivi, harizmatični takođe političar sa Krita, on će doći na vlast, znate, polako, pa će taj broj grčkih divizija dosegnuti broj od 9 divizija i posle u proboju, u oslobođenju Srbije, Grci učestvuju dostojno, postoji grčko groblje, recimo u vojničku u Pirotu, i onda, znači, tačno se znalo ko je gde. Vidimo, gde nas zanima srpska vojska. Ona je, znate, zapadno, u tom središnjem delu, zapadno od doline Vardara, pa duž tih Voglenskih planina, Niđe, Kožuh, to je vrlo visoko, 2-2,5 hiljade metara, to je taj središnji planinski deo prema Crnoj reci i Bitolju ka Prespanskom jezeru, ali ne dosežući Prespansko jezero, niti dolinu Vardara, između. Ovde, nažalost, ne vidimo reljef, ali to je to visoko gorje, te visoke planine. Onda dalje su opet Francuzi, Italijani, do kraja 917. tu su i Rusi i na zapadnom delu, u južnoj Albaniji, tu su Italijani. Ovde smo postavili, još to da kažemo, kada imamo to generalno razmatranje, otprilike sa savezničke strane je oko 500.000 vojnika do 600.000, da ne ponavljam, svih ovih navedenih. Sa druge strane su uglavnom Bugari. Iako ovde je, recimo, konkretno i na ovoj karti napisano Nemačko-bugarska armija. Malo je tu Nemaca, treba da se kaže. Nemački je štab. Ima na kraju, u ovo vreme koje nas najviše zanima, a to je vreme proboja, i predproboj, to je završnica rata, recimo uz to 500.000, da kažemo, otprilike bugarskih vojnika, Nemaca ima oko 30.000. Nešto malo Austro-Ugara, u južnoj Albaniji, ima nešto i Turaka, to se retko pominje, ali uglavnom je to bugarska vojska, koje može se reći, naravno, jeste veliki teret, to ratovanje, a s druge strane, kada čovjek čita bugarske dokumente, vidi njihov veliki ponos. Kažu ovako Bugari, kaže, protiv nas vojuje, protiv nas ratuje, citirat ću iz dokumenta, raznocveten vrag, raznobojan neprijatelj. Znate, Bugarci u jednoj maloj balkanskoj zemlji prosto imponuje da su Francuzi, Britanci doveli kolonijalne trupe, da se globus koncentrisao na makedonskim planinama, uglavnom protiv Bugarske. Jako je malo tu Nemaca i Austrijanaca, prosto činjenice zašto je ovih malo. Nemci, naravno i Austrijanci su na drugim frontovima, na zapadnom, na italijanskom frontu, dok je postojao ruski front. Eto, to bi bilo generalno. Sad, koliko vas i ovo dalje zanima, kada se gore popremo, da završimo. Ovde imamo kratko, ovo nije možemo snimiti ovu atmosferu ovoga štaba, znate, atmosferu štaba našega na Solunu. Tu je uglavnom prebivao Bojović, general, na kraju vojvoda, Petar Bojović, na silu od najboljih oficira srpske vojske, koji je dugo bio načelnik štaba vrhovne komande. Kasnije ga je u vreme proboja, a nama će biti akcenat na proboju, tu bio Živojin Mišić, zar ne? I on je u momentu proboja načelnik štaba vrhovne komande. Stepa, vojvoda Stepa, dakle, jedan od tih najistaknutih, zar ne, naših vojskovođa, to je onako prosto neobičan podatak, a ovde nadam se da ovo kazivanje i obiluje o manje poznatim informacijama, vojvoda Stepa za 2,5 godine ratovanja na Solunskom frontu nijedan jedini put nije došao u Solun. On je zakopčan, on je inače čovjek koji malo govori, znate, ovaj koji vas provodi kroz izložbu, kustos Istorijskog muzeja Srbije, kustos savjetnik, jedan od autora ove izložbe, ja ponekad prosto u šali kažem,
koja nije previše daleko od neke moguće istine, da Vojvoda Stepa, sem onoga što je morao službeno da kaže, u svom životu nije izgovorio toliko reči koliko ja izgovorim prilikom jednog ovako celovitog vođenja. Kako god bilo, Vojvoda Stepa jeste rodom iz okoline Beograda, ali njegovi koreni su tamo negde s bugarske granice. I to je jedan izvanredan svet, taj starobalkanski, ali koji je vredan, valjan, ali nije mnogo rečit. Tako da ima tu malo i etnopsihologije, a ima i lične, svakako i nečeg ličnog Stepinog. Stepa je na isturenim položajima. Stepa je blizu linije fronta. Dolaze i drugi, i regent Aleksandar, naravno, koji je vrhovni komandant. Ali pazite, Aleksandar, prestolonaslednik, i Nikola Pašić su često u misijama. U Parizu, u Londonu, Pašić ide i u Rusiju, kod velikih saveznika, tako da otprilike trebamo takođe još da znamo da nije bilo lako uskladiti rad štabova na Solunskom frontu. Glavni komandant je uvek Francuz, francuski general, Saraj, pa Guillaume, pa Franchet de Perret na kraju, u vreme proboja. I znate, prvo, odnosi Francuza i Britanaca nisu idealni, nisu nikad ni bili. Britancima teško pada da im komanduje jedan francuski general, zar ne? A prvo, Britanska imperija je veća od Francuske. Drugo, znate, da ne idealizujemo njihove odnose. Britanci i Francuzi tokom duge istorije više su bili protivnici nego saveznici. Kako god bilo, a pokazalo se dosta teškim da se nađe formula za komandovanje srpskoj vojsci. Zašto to? Jer vojska u celini počiva na jednostarešinstvu, na hijerarhiji, na naređenjima. Bilo je nezgodno da jedan francuski general izdaje naređenja vrhovnom komandantu srpske vojske, koji je princ i budući prestolonaslednik. Iako je Srbija mala, jel? Ali se onda našla formula, naravno, ovako se kaže, kada se donosi naređenje za srpsku vojsku, onda se kaže ovo naređenje je doneseno uz saglasnost srpskog prestolonaslednika. U onom delu koji se odnosi na sve. I ovde, da ne zalazimo mnogo, moram da i pokontrolišem, koliko imamo vremena, nemamo previše. Ovde vidimo operativni zahvat, je li tako? Dakle, bolnica koja nosi Aleksandrovo ime u Solunu, dakle, 4 hirurške bolnice između Soluna i linije položaja, znate, ne puca se čorcima ni u vazduh, mnogo je ranjenih, i tu u stvari srpska ratna hirurgija se uzdiže na onako visok, jel tako, nivo. Tu je recimo Mihajlo Petrović, Srbin sa Korduna, rodom, iz tako dalekog kraja došao u Srbiju. On je recimo veliko ime naše ratne hirurgije. Tu su naravno predvodnici, načelnici, kao sjajni Roman Sondermajer, čovek koji je došao iz Galicije, Poljske, njegov sin Tadija je poznati pilot, as. Tu je oftalmolog Nešić, tu su mnogi ljudi vredni pomena i pamćenja. Takođe bih ovde pomenuo i te sjaje, bar njih, pre nego što se popremo gore, da vidimo izbliza položaje na Solunskom frontu i da kažemo nešto o samom proboju. Rekao bih da su britanske žene, jako malo muškaraca, to su te poznate škotske bolnice i ostale britanske, koje su tu u velikom broju, koje su motorizovane, koje su predane, znate, njih predvode sifražetkinje, borci za ženska prava. Žene tada u Evropi i Severnoj Americi, a i drugde u svetu, uglavnom nemaju pravo glasa. U Evropi samo u Finskoj, koja je deo Ruske imperije, u Rusiji nemaju, u Finskoj žene imaju pravo glasa, i u Australiji, u Novom Zelandu, tako. Te sifražetkinje vatrene, koje su često dame iz visokog društva, koje dolaze sa jahtama, sa opremljenim bolnicama, za njihov novac po sopstvenoj volji, bez vojne obaveze. Kao osobe ženskog pola nisu imale ni obavezu. One dolaze, znate, one žele upravo tu afirmaciju koju je na kraju ženski rod i postigao. Ne samo zahvaljujući tome, nego u celini je prihvatio mnoge terete života, privredi i tako, jer su muškarci bili mobilisani. Idemo gore da se tako. Sad vi ovo snimajte, a ja ću također da govorim, došlo mi 15 minuta.
simbolizmu i za lice bitke, lice Solunskog fronta. Evo ovde vidimo srpsku praktično vrhovnu komandu, Živojin Mišić u centru, na položaju, i evo prvi sa leve strane, Krsta Smiljanić, komandant Drinske divizije, to naše ljubazne goste iz Valjeva posebno zanima, zar ne? Krsta Smiljanić, poznati oficir, zvati borac, neženja uz ostalo, čovek koji je umeo da okupi vojnike i da im, pazite, komandant divizije. To je praktično jedna od najvećih formacija. On je rado svirao frulu, dakle, i okupljao svirkom na fruli, jer okupljao je vojnike. Srpski vojnik, što vidimo i sa ovih fotografija, nosi najčešće šlem. Pazite, prvi put je srpska vojska masovno stavila šlemove. Nosili su srpski vojnici šlemove i polovinom 19. veka. To je zaboravljeno i tada je srpska vojska bila jako mala. Ona regularno imala 2-3 hiljade vojnika. 4 hiljade, hajde. A ovo je sada masovno, to su najčešće francuski, tipa Adrien i drugih tipova. Rekao smo, artiljerija, kraljica rata, skupa artiljerija, ali vojska se ne da prevariti, znate. Nekada u Srbiji, znate, i to su onda bila odstupanja naša, recimo do Kolubare, gde smo ipak uspeli, hvala Bogu, da se, da tako kažem, obnovilo, i da krenemo u kontraofanzivu, znate, ali recimo od Drine do Kolubare, zašto se i odstupalo? Pa znate, na recimo 20 salovi artiljerijskih protivnika, naša artiljerija uzvrati sa 2-3 sale. Nema municije. I to prosto vojsku ne možete obmanuti. Na Solunskom frontu naši vojnici i drugi vojnici, vide da mi sada imamo obilje municije i dovoljno topova, ne samo da smo ravni protivniku, nego da smo superiorni nad protivnikom. Nešto o tome govore i ovi snici. Pazite, to je 20. vek. Tu su naravno i telefoni, i ne znam, durbini naročite vrste, reflektori, tu se čita štampa, tu se stalno nešto radi. Da, nemojte misliti, život nije statičan. Prvo, nisu isti vojnici uvek u ti rovovima. Nemojte misliti. Koliko je stvarno naših vojnika na Solunskom frontu? To se menja, kako kad? 60, 80 hiljada, da kada će biti preko 100 hiljada, 120, možda i više. Srpska vojska ima oskudne mogućnosti popune, jer je zemlja okupirana u celini, zar ne, doći će nekih 15.000 ljudi iz Rusije, posle Ruske revolucije, kad su izvučeni ostaci našeg korpusa dobrovoljačkog, na spektakularan način, sa dalekog istoka, sa dalekog severa, doći će oko 4 do 5 hiljada dobrovoljaca iz Severne Amerike, eto, među njima i deda ovoga koji vam govori, da malo da ne bude sve papirnato, jel? A doći će recimo i 150 Srba crnogorskih, tako su svi Crnogorci bili Srbi, iz Argentine. To je prosto ovako jedan mali kuriozum, jel? Bilo bi više, recimo, Hrvata, Slovenaca, ali ljudi u Jugoslovenskom odboru, Ante Trumpić, njegov predsednik, i dok je delovao Frano Supilo, nisu mogli da se slože sa srpskom vladom, oni su hteli odvojenu Jugoslovensku legiju. Na kraju je srpska vlada jedino učinila to da je preimenovala Vardarsku diviziju, imenujući je Jugoslovenskom. Mada, da i to kažemo, i tu Vardarsku diviziju uglavnom su učinili ljudi sa Morave i Šumadije. Jako malo makedonskih Slovena, pravo govoreći, to se danas može i treba reći, recimo, proslavila se makedonska divizija, ali na bugarskoj strani. 11. makedonska divizija koja je držala bugarski deo fronta, što to danas ne reći? Od Vardara do Dojranskog jezera. To se prečutkivalo i u prvoj i u drugoj Jugoslaviji, pa možemo u 21. veku to reći. Iako je bilo, naravno, ne malo Makedonaca i u srpskoj vojsci, ali u suštini ne premalo. Da, htjeli smo to da kažemo sledeće, da se grade, recimo, pruge, grade se i sa protivničke strane. Recimo, Austrijanci su napravili jedan most na Drini u ratno vreme i prugu kroz Makedoniju. Zašto?
da bi poboljšali život u tim oblastima? Naravno da ne, nego za svoje vojne potrebe, jel tako? Imamo mi tu scene kupanja, znate, scene naravno da je ishrana bila tu poboljšana, to su ljudi koji pamte u kakvim se uslovima prelazila Crna Gora i Albanija. Naglašavam Crna Gora, jer u stvari naša vojska u poznatom odstupanju 915. krajem i početkom 916. je u stvari najvećim dijelom preko Crne Gore prvo prešla. Manji deo preko Albanije, a onda je zajedno cijela vojska koja se sjedinila u Skadarskoj kotlini išla barovitim albanskim primorjem, među njima naravno i Drinska divizija koja je puno toga podnela. Imamo sačuvanih naravno, kako bih rekao, relacija, sačuvanih izveštaja iz Albanije, gde je bilo i napada pojedinih grupa, iako je u Albaniji djelovao i Esad Paša, koji je bio u savezu sa srpskom vladom, koji je bio obavezan prema srpskoj vladi, zašto ne reći, koji je bio finansiran od strane srpske vlade, zar ne? Dakle, ali Esad Paša nije vladao cijelom Albanijom. Albanija je u haosu, to je novostvorena država, u suštini plemensko društvo, niko to nije do kraja kontrolisao. Kažemo, Samoslavljene su slave, naravno, imamo tu sada vojne sveštenike. Recimo, baš u jednom dokumentima Drinske divizije, više puta se odlikuju na Solunskom frontu vojni sveštenici, imamo sačuvana imena, znate, i tu se kaže ovako, vrše svoju svešteničku dužnost, a osim toga, to prosto neizbežno sledi, znate, kad se pročita ta pohvala, kad učestvuju i u prebijanju ranjenika. Znači, ono što bi pripadalo sanitetu. I tu da kažem, iznenadili bi se ljudi, verujte, radeći dugo u vojnom arhivu sa dokumentima, čovjek vidi koliko je mnogo neboraca u vojsci. Neobično zvuči kad se kaže, kakvi sad neborci u vojsci. To su zanatske čete, to su pekarske čete, to je sanitet, to su vojni sveštenici, to su ranjenici. U stvari, u jednom trenutku, pazite, mi govorimo o vojsci koja ima, 80-100 hiljada na Solunu, ukupno ima do 150 hiljada Srba koji su izašli iz Srbije. Ali u jednom trenutku regent Aleksandar, vrhovni komandant, najzainteresovaniji da predstavi ono što predvodi kao moćno i jako. Ovako kaže, ovoga trenutka, savezničkom komandantu, on javlja, sačuvan dokument, ovoga trenutka sa puškom u ruci na Solunskom frontu je 35.000 srpskih vojnika. Ja volim da vi to od mene čujete. Recimo, to su već u Kraljevini Jugoslaviji jako zloupotrebljavali hrvatski političari. Pa onda ustanu u Skupštini, naravno imali su i oni slična dokumenta, pa kažu koga ste vi pobedili, kakva ste vi, gde ratuju milionske vojske, ajde ako smijete, kažite koliko vas je bilo na Solunu. Ne treba mi da se stidimo, od 500-600 hiljada savezničkih vojnika, oko 100 hiljada, na kraju do 120-130 hiljada je naša. Jedna petina, jedna šestina, ali dostojna, najaktivnija na najtežem delu fronta. I tu će front biti probijen, ne samo našim snagama, našim i francuskim. Tamo su na pomoć umetnika, naravno, prikazali i posledice dejstava, kažem, jel da, ali to nije zvodno ovde za snimanje. Nekad se čuje to i kanonada, avioni, radijacija, novi rod koji je obeležio Prvi svjetski rat, znate, čujte, prvi avioni su poleteli deceniju i po pre ovoga ratovanja, kao što znamo, braća Raj. Međutim, prvo su to Francuzi, onda je to srpsko-francuska avijatika govorilo se, najzad je to srpska avijatika. Ujedinjeni sa Francuzima, na početku proboja bacili su 2 tone eksploziva na bugarske protivnike, tako i počela ofanziva, vidite ovde i telefonsku centralu, volimo se, to je početak 20. veka. Zastaćemo kod fotografije ova 2 majmuna. Zašto tu? Naši preci, znate, naši skromni, često kojima se mi naravno ponosimo, jel da? Ali naši jednostavni, najčešće seljački preci, Srbija je seljačka zemlja, u ogromnoj većini, preko 80%, jel? Mali su grad, da mi to da kažemo, pa Beograd, najveći grad, je u stvari jedini u pravom smislu, tako, grad malo veći. Beograd nije imao 100.000, 90.000 žitelja. Beograd je mali.
ne u evropskim razmerama, u balkanskim razmerama. U tom vremenu Atina i Bukurešt su velegradovi za Beograd. Nikako, kako bih rekao, ne trebamo da nekako budemo tim deprimirani. Zašto? Srbija se oslobađala posle vekovne dominacije Osmanlija i to je jedno seljačko društvo, iz njega se razvila naša moderna, savremena Srbija. A da objasnim ove majmune ovde. Znači, te egzotične životinje su naravno donele kolonijalne, bit ću slobodan da ovo skinem, toplo mi je, kolonijalne trupe. Ovde su eksponirani zbog toga što želim da naglasim da je proboj u septembru 18. bio na srpskom delu fronta, gde su grupisane srpske i francuske jedinice. To je druga armija Stepe Stepanovića, to je pre svega u prvom planu Šumadijska divizija, pored nje je prva armija koju vodi sada Petar Bojović, koji je prepustio svoje prvenstvo Vojvodi Mišiću, a on vodi prvu armiju u kojoj je i Drinska divizija, koja se, pošto naše gosti iz Valjeva prirodno zanima najviše Drinska divizija. Drinska divizija, recimo to kao u nekoj maloj retrospektivi, se osobito proslavila krajem 1916. kraj leta, jesen 1916. u bitkama na Kajmakčalanu, gde je iskrvarila, gde je ona u stvari taj vis na Niđe planini, Kajmakčalan osvojila od Bugara. I tada i ovde u proboju, gde će opet prva armija, znači Drinska i Dunavska, pre svega da poganjamo divizija, asistirati Šumadincima koji idu prvi, zar ne? Takođe će nailaziti na te žičane prepreke, znate, na bunkere, jer podsjetimo, samo 20 godina deli svetske ratove. Ja kad govorim posetiocima o tom licu fronta i bitke, ljudi se iznenade, pa vi kao da govorite o Drugom svetskom ratu. Jer ja onda kažem, hajde, kako je to bilo? Prvo idu odelenja sa velikim makazama i oni seku žicu. Jer tamo je, nisu to samo neki Bugari koji se kriju iza litica. To su žice, to je beton. Idu oni, onda idu bombaši, pre toga su išli avioni, onda idu ostali vojnici. Ko je bio prvi? Mislim, zašto danas to ne reći? Zar je to i važno? Idu uporedno Srbi i Francuzi. Konkretno, baš u prvom talasu su francuske divizije i one su probile Solunski front i čuveno Dobro polje, ona vila na Senjaku, zar ne, Rajsova, Dobro polje, su oslobodili Francuzi, ali i to kažemo, prethodnica Francuska, prethodnicu Francusku ne čine baš izvorni Francuzi, nego to su ljudi iz Indokine, tako sa onim od Pruvića ispletenim kapama, to su ti Anamiti takozvani, Anamikošinšina, kolonije, to su Vijetnamci, Kmeri i Laošani. Oni su ostali pod tim bugarskim žicama, ne bi ih trebalo zaboraviti. Uz njih, naravno, Berberi, arabizovani Berberi iz Maroka i Alžira, senegalski crnci, oni tako ratuju kolonijalne imperije. Uvek, onda idu Francuzi, onda za njima i sa njima srpske jedinice, Šumadinci, rekao smo prvi, koje predvodi takođe jedan Mišić, Petar Mišić, nije ni u kakvom srodstvu sa Živojinom Mišićem. Živojin Mišić, kao što znamo, vojnik broj 1, načelnik štaba vrhovne komande. Živojin Mišić je Valjevac sa bliskim korenom sa Durmitora, a Petar Mišić iz Negotinske krajine, jedan izvanredan oficir, ima 2 akademije. Pored naše vojne akademije ima i prestižnu rusku Nikolajevsku akademiju, sačuva i svoj dijalekt. On je, znate, mora se reći, tako odličan oficir, ali nije omiljen među oficirima, on je na čelu vojnog suda u Solunu, on je sudio Apisu i drugovima. Oficiri ne vole onoga ko sudi njihovim drugovima, čak i kad je u pravu. Ostalo je zapisano kad se on raspituje, pazite, Negotinac sa 2 akademije, raspituje se za drugog predsjednika drugog veća. Citiram, kude je presebe? Bez kude je presebe. Tako je govorio Petar Mišić. Umro je ubrzo iza Prvog svjetskog rata. Samo ću povoditi sve komandantnih divizija, jer tako pomenut ću Đulu Dokića, on predvodi Timočane, on je sin
profesora poslednjeg Obrenovića, lekara iz dobre porodice, doživeo je Drugi svjetski rat, bio Njenićev ministar, streljan na procesu generalu Mihajloviću. Naravno, tu je sjajni Miloš Vasić, vojni diplomata, tu je veliki Dragutin Gavrilović, jel tako? I da ne pogreši, pošto su ovde svi, jel te, može čovek i da pomeša, Dunavska, Moravska, čekajte, ali ne, pa naravno ne mogu pogrešiti, već sam ga pominjao, pa hoću da kažem, bilo je tu nekada, može nešto da stvori zabunu, Krsta Smiljanić, da ga je ovde, naravno, evo ga, stavili smo ga pored Đorđe Đorđevića, također Negotinca, koji vodi konjičku diviziju. Krsta Smiljanić, da i to kažemo, on komanduje, znači i sada, u prvom, da, ovo bilo zanimljivo za ljude sa linije Šabac-Valjevo-Užice, sa okolinom što jeste Drinska divizija, to je 4. užički puk Stevan Nemanja, to je 5. Valjevski, kralj Milan, pajte, čuva se ime kralja Milana, iako je dinastija Obrenovića otišla u prošlost, to je 6. šabački puk, to je Mačva, koji nosi ime prestolonaslednika Aleksandra. U prvom delu Prvog svjetskog rata to predvodi Nikola Stevanović. On se retko pominje zaboravljanje, grehota i šteta, da kažem narodski. Zašto? Jer on je pripadao Crnorukcima. I on je postavljeno obračuna sa Crnom Rukom, on je zaboravljen. U drugom delu, sada stopljen, posle Krfa, kad se istopila srpska, velikim delom srpska vojska, malo je ostalo, od 400.000 ostalo oko 150.000, više nije bilo potrebe da postoje divizije prvog i drugog poziva, pukovi prvog i drugog poziva, nego je to spojeno u jedno, i da i to kažem, ne moramo svi to znati. Prvi poziv je najbolja vojska. Prvi poziv čine mladići od 20 do 30 godina. Ne samo što su mladi, aktivni, pokretni, oni jedini imaju sve što vojniku treba. Drugi poziv su vojnici od 30 do 37 godina. I to je prava vojska, nemaju sve. Treći poziv čine ljudi od 37 do 45 godina. Kad sam bio mlad, ja sam mislio da taj treći poziv, to je od 50-60 godina pa gore. Ne! Od 37 do 45. Oni imaju od države samo šajkaču i pušku. Znači, tužna je istina naša obnovljena Srbija, 19. početka 20. veka, koja je vodila 6 ratova. Ni u jedno, Srbija koja se uzdiže, ipak, ni u jednom ratu nije smogla ni da uniformiše ni onu osnovnu svoju vojsku. Nema, mnogo ih je skupo je. Iza 45. godine, pa do 55. 60. ko je zdravi do 70. ko hoće, ali uglavnom od 45. do 50. 55. eventualno 60. to čine, to se zove poslednja odbrana. Oni čuvaju neke magacine, imaju neke zastarele puške starih sistema, s njima se baš ozbiljno ne računa. Mislim, ovde koliko ja vidim, moji prijatelji i ja, mi ne znam da li u poslednju odbranu spadali, eventualno. Možda naši muževi eventualno da treći poziv. Eto, možete preneti, tu ljudi često imaju. Tamo je... Molim? Da, sad ću reći. Kako da ne, sad ću reći. Ja sam rekao šta je osnova, 4., 5. i 6. ovako poređeno. Izvinite, molim vas da se pozdravimo, moramo da idemo, ali toliko ste nas oduševili ovom vašom pričom. I zvaćemo vas da dođete kod nas da pričamo o dinastijama. A da znate, ja se odazivam na pozivu. Naravno, ja ću vas zvati koliko narednih nedelju dana da dogovorimo. Vrlo rado. Izvinite, divan dan ste nam napravili. Blagodani, prijatno vam bilo. Da, što se tiče, jel tako, Valjevskog kraja, uz 5. puk, to je u svakom slučaju i 17. puk, znate, šta bismo još mogli reći baš o Drinskoj diviziji, o Valjevskim pukovima, znate, ima tu, evo baš, ajde da se setimo jednog čoveka iz 17. puka, nisu to samo Valjevci. Iako jesu, prvo između Valjeva i Užica, znate, tu ima ljudi koji bi trebali da budu u valjevskim jedinicama, a oni su užičkim i obrnuto. Užičana koji su, i to ne iznenadili biste se, stotinama Užičana koji su u valjevskim formacijama, ali ne samo oni. Recimo, evo, sećam se jednog Srbina iz Like,
pravnika Dušana Krajinovića, hajde imenom i prezimenom, čovjek je bio baš u 17. puku, on je poginuo na Solunskom frontu, čovjek koji je privremeno bio zaposlen kao učitelj, koji je bio pravnik. Istina je, u 5. puku kralj Dila, hajde onako intrigantno je, služio je i jedan tada mladi i nemnogo poznati Dimitrije Ljotić. Sa pohvalama, znate, nagrađivan, pohvaljivan, čovjek koji među 2 rata vodi onaj poznati jugoslovenski pokret Zbor, koji je za vreme Drugog svjetskog rata bio u otvorenoj kolaboraciji, kao što znamo, eto, to ostaje kao nešto problemstvo. Vidite, kako neko ko je bio hrabar u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu, praktično protiv istog protivnika ima neku drugu strategiju, drugu poziciju. To samo ostavljam za razmišljanje. 2 neka primjera da bude u nekoj meri konkretno. Dakle, u stvari su to onda 4 puka, zar ne? Uz to ide naravno artiljerijski puk, ako govorimo o Drinskoj diviziji, tu je bio i konjički puk, kasnije opet konjička divizija, postoji uz 6 osnovnih divizija na Solunskom frontu. I možda i to da kažemo, jer ovo dalje, ovo je mesto sećanja, jel da govori o poginulima i tako, da kažemo da je, što se tiče oslobođenja Srbije, s tim da završimo na kraju ovo kazivanje, da je poraz Bugarima nanesen u suštini za svega par nedelja, iznenađujuće je kako je brzo bugarsko vođstvo odustalo od daljeg vođenja rata. Srpske i francuske snage su brzo dosjegle Vardar, prešle Vardar, Francuzi su ušli u Skoplje, a prva armija i u njenom sklopu Drinska divizija ide prvo dolinom Južne Morave, ima kod Niša jedan sukob sa Nemcima, protiv Nemaca, ostaci Nemačke 11. armije, znate, to je već oktobar 1918. I onda Drinska divizija ide prema severozapadu, prema svojim, da tako kažemo, krajevima. Borci Drinske divizije oslobađaju Kragujevac u oktobru. Do kraja oktobra dosežu Savu. Šabac je kao posljednji, Beograd je oslobođen 1. novembra, tu je Dunavska divizija, i 7. beogradski puk. A Šabac je posljednji grad koji je oslobođen već u Srbiji 3. novembra, to je već vreme kada je kapitulirala Austro-Ugarska na italijanskom frontu u mestu Vila Đusta kod Padove. A onda je Franše de Pere, komandujući savezničkih snaga, očigledno, izvinite, prosto mi tijelo signalizuje da ja treba da ovo prigrnem, ne zamerite, onda je, znači, Franše de Pere naredio da se pređu granične reke, Dunav, Sava i Drina, a istovremeno i Narodno vijeće iz Zagreba, novi organ koji se trudio da govori u ime svih Slovenaca, Hrvata i Srba i proglasiti mi državu SHS, ali pazite, to nije ona država od 1. decembra Srba, Hrvata i Slovenaca. Ovo je država drugim redom, jel da, Slovenaca, Hrvata i Srba, koju predvodi klerikalni slovenački političar Anton Korošec, a uz njega jedan od podpredsjednika i Svetozar Primićević, kao i to da kažemo Hrvatskim saborom, koji se povukao krajem oktobra i koji je prekinuo sve veze sa Bečom i Peštom kad se videlo da je rat izgubljen, predsjedavao je jedan Srbin iz Like, Bogdan Medaković, rođeni deda našeg velikog istoričara umetnosti i akademika, predsjednika Akademije Dejana Medakovića. Pazite, i sve vreme Prvog svjetskog rata jedan Srbin iz Hrvatske je predsjednik Hrvatskog sabora. Iako se Srbi tamo progone. To je interesantno, zar ne? Poziv Narodnog vijeća. Zašto Narodno vijeće iz Zagreba, koje hoće da govori u ime svih Slovenaca, Hrvata i Srba, ono do Drine i Banata, od Slovenije računajući, zašto zove srpsku vojsku? Italijani se iskrcavaju na Jadranskom primorju, jer to tretiraju kao neprijateljsko područje, Austro-Ugarsko, oni posjedaju Istru, ulaze u Zadar, Šibenik, u Knin, ostaju 3 godine u Kninu, jel? I zaista srpska vrhovna komanda šalje jedan bataljon sa Dušanom Simovićem, koji će se pročuti kasnije, 1941. koji stiže u Zagreb. Znači, nisu tu neke znatne snage. Austro-Ugarska je u potpunom rasulu. Česi su se odvojili, Mađari se odvajaju.
Znate? A Drinska divizija prelazi Savu i jedinice Drinske divizije učestvuju u oslobođenju Srema, recimo konkretno Rume. U Rumu je ušao Stanislav Grahov, sestrić Milana Nedića. U Rumi će biti održana ta skupština koja će posebno za Srem izglasati ujedinjenje sa Srbijom. Kad smo već spomenuo Nedića, on je prvi oficir koji je vojvoda Stepa šalje u Sarajevo, gdje ga isto traže. To je naravno u socijalističkoj Jugoslaviji preskakano, kao što je preskakana i velika uloga Koste Pećanca u oslobođenju Metohije. Metohiju oslobađaju četnici Koste Pećanca i Francuzi, koji su već oslobodili Kosovo od Retranije, a onda se Pećanac razboleo, ostaje u Peći, a njegovi četnici zajedno sa crnogorskim ustanicima oslobađaju velike dijelove Crne Gore. Ostatak Crne Gore oslobađa Svetislav, srpska jedinica, na čelu sa Svetislavom Vulovićem, rođenim bratom Svetislavom Sivodićem, oprostite, prosto govoreći brzo pa pravim grešku, rođenim bratom Dušana Sivodića. Da se vratimo Drinskoj diviziji. Znači, Srem, delove Bačke, Baranju, oslobađa Pečulj, Baja, tu se kratko ostalo, u većem delu, jedan deo Baranje nam je ostao, ne u tom obimu, to Drinska divizija, pa sve do Slovenije. I s tim možemo završiti da na kraju Drinska divizija sa Krstom Smiljanićem ratuje i 1919. A mire konačno u novembru, sad smo slavili ovih dana, 11. novembra, primire u suštini kapitulaciju Nemačke na Zapadnom frontu. U 19. se vode borbe, jer Slovenci se tek afirmišu, granica je nepoznata, i u Koruškoj, znate, to se tamo zove Dravska divizija, a u stvari je čini preimenovani delovi Drinske divizije i slovenački dobrovoljci koji ratuju protiv sada Austrijske, Nemačke republike. Austrijski Nemci, šta su Austrijanci nego Nemci, i onda to razmišljalo se i u ujedinjenju Austrije sa ostalom Nemačkom, jer imperija je propala, otišli Česi, Mađari, Južni Sloveni. I tu je sada, u stvari, ljudi sa Drine su najzaslužniji da je povučena ona granica, bila bi ona za nas još povoljnija, ali 1920. na plebiscitu mi smo izgubili veliki deo Koruške, jer tamošnje stanovništvo je pretpostavilo, znate, vođeno svojim katoličkim, kako bih rekao, osjećanjem, da ostanu u toj katoličkoj zajednici, nemojmo im zameriti, iako je to sa velikom gorčinom i u prvoj i u drugoj Jugoslaviji primljeno. Znate, Slovenci su 1000 godina živeli u nekoj vrsti nemačke države, Austro-Nemačke. Znate, uglavnom svet je slušao te katoličke župnike, znate, ostali su tamo. Ali sve u svemu, proglašena je 1. decembra u Beogradu, regent Aleksandar je primio delegaciju iz Zagreba koju je predvodio Ante Pavelić Zubar, stariji, ljudi greše, pošto je postao i drugi Ante Pavelić, kasniji ustaški poglavnik, obojica katolici Hrvati iz Like, ali pravnik, kasniji ustaša je bio pravnik, a ovaj Ante Pavelić Zubar bio je nešto stariji i bio je lekar, imao je svoju stomatološku ordinaciju u Zagrebu. Proglašeno je ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca. Pri čemu je Drinska divizija odigrala, kao što vidimo, veliko. Možete molim da samo memorijalnu sobu malo, par reći, da snimimo da bi bilo celovit izvršno. Evo, 5 minuta. 15, samo minut. Memorijalna soba, mjesto sećanja, jel tako, govori o grobljima, oko Soluna, oni koji su na Krfu, oko 5000, verovatno, na Solunskom frontu poginulo, oko 9000, ima i većih brojki, ali to su, znate, i ranjeni i tako, ali 9000 poginuli, ukupne žrtve su milionske, srpske, ne znamo tačno. Mislim, kao istoričar ne bi trebalo insistirati, iako i mi smo ovdje napisali 1.200.000 i nešto hiljada, srećom nije toliki broj, ali nije mali. Znate, uzmimo da je oko 1.000.000 poginulo, umrlo, jel te, nikad nećemo dati takav broj, a za Srbiju koja imala 4 miliona žrtve, čak to su uglavnom žrtve koje treba računati na 3 miliona. To je ona predsudanovska Srbija od Beograda do Vranja, jer oni mnogo dobijeni krajevi, znate, sa priličnim
kako bih rekao, prisustvo Albanaca koji nisu bili u glavnom sastavu srpske vojske, čak su često bili na drugoj strani, makedonski Sloveni, rekli smo, bili su i tamo i ovamo, u suštini više u bugarskim jedinicama nego u našim, u vreme okupacije i tako da su to pre svega gubici, znate, milion ljudi na 3 miliona, pa vi se računajte. Hvala, stigli završiti. Hitam, doviđa, pozdravite Valjeru. Hvala.